Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhawa Syedralun. Tak merumpuk lom ni bak videonya katanya. Yang bahawa saji lun ingin kena kesampau bak urung drone memandung yang video ketua FPI yang kalih gepegah bahawa saji lun kalih lun nonton dalam videonya. Namun biarpun diganyan gepegah medih meno yang kesimpulan jih melemat dan penutuh kon bak gonyan. Di gonyan cuma geranggung sagai, raung sagai. Pegah FPI hebatnya jihnyo hana malhaki bantuan bak pemerintah penguasa. Pegah jih. Padahal hadis mentong konsep gepake. Cara duk gepegah haba pih kon keseruan untuk geduk untuk berdakwah. Namun igonyan untuk gepelemah draw, gepelemah hebat draw. Duk lamoto ceramah ti hadis puka konsep. Ti hadis. Hadis pukul mo. Hadis babandung betul. Tapi dalam hadisnya hana pernah gelaksanakan, hana pernah gepebut. Pu yang dalam hadisnya. Yang benar tu pulih urung donah dengku. Bandung. Baik kerja pegah mujahidin FPI nyo jai tat kagak bantu pertolongannya hana upload bak video, hana upload bak je. Biasa je kon ditubit iji bak media menyuna pertolongan ke bangsa ke Palestin ke awak Burma menyamar bahapun ke awak Thailand yang kalipoh le kafilah nak tilah umat Islam. Tapi punah kesimpulan, tahu bukti tengku FPI yang kalah ke berjihad. Tahu bukti cip lemah siap. Bayak ing lagi ya saya duk pi hana mampu cap pi tengku FPI bangainya. Duk lama to pegah apa lempah raya. Ti hadis buka konsep. Pu tengku munafik. Tengku FPI. Kamu tepat dengan tengku sonan yang pegah menyohana pilih Jokowi, hana pilih Prabowo. Pegah haji. Lagi sang cilimpatnya yang mak ceruga ngun leka. Alah hai binatang, kamu dapat kamu sepat nganti Nurdin Sirihian. Yang cocok tat ilmu munafik kai pedoman. Pugia pegah boh ye terbu. Sayang hana pilih Prabowo, kabuta mata aso neraka ke pegah. Hana je kebut pih membecut. Alah je dalam tua. Urung do nu baik sampai ke pengek le tengku serban beh. Yang serbanyan kon ke sebagai bukti. Urung bila agama Allah. Kadang makin yang serban yang cukup bangsat. Ino tahun 2013 nyo rame urung yang serban bangsat. Getim pegala iman dengan proposal. Lagi sang bak pegah tengku FPI nya nah urung bila agama Allah, urung bila umat Islam. Padahal bina bantuannya kolek daripada masyarakat. Untuk niak bantu urung-urung yang kau musibah, urung-urung Islam yang kau musibah. Tapi dengan harta drone tengku FPI, tengku Muslim Al-Tahiri, mengsasen rupiah sang hana pernah bantu. Lepegah merangkap wujud. Lon tu lon kiban pakiban. Dan lon tu pu so bayi FPI nya. Baik cangklak tat jak berah haba. Menyohana dibantu ni nah. Payah nak mendahoh ba masyarakat Aceh. Nak mufuk lun berah habanya. Pajuh gaji buta mentong. Ti hadis buka konsep. Duk lah motor ceramah tu. Yang kon show off kan. Ya pelemah hebat do motor lung na motor. Alah hai dengku hai hana sedikit utai nak berah haba. Kesuan nak berah haba. Baik nak ron hana so tintung. Lonnya akan tintung ron. Bah? Seberangkajan rame, berangkaban rame je anak murid. Lun tintung peti silam munafik je no. Demi Allah lun perah je. Baik ni perah ni jak ba pasukan lun. Akan lun po. Demi Allah lun perah je. Akan lun po pasukan lun. Kalon mentong. Kalon mentong lun perahnya. Baik tiap hadis. Kon medangun hadis mentong, jalankan, laksanakan perintah Allah. Terima kasih beri tat wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.